Да. А где этот папа? Папа. Папа уехал за границу. А когда увижу? Когда он вернется? А когда он вернется? А уже прошло 1000 годов. まあよく燃える木だね。みんなもう帰っとんじゃん。そうらしい。The entrance of my room is kind of like a place that where my father was standing. So like I had many of those kind of places in my house. Últimamente me rodeo de gente súper buena siempre. Eso es, o sea, sabes que se va a ir, pero no sabes cuándo. Entonces es como, vamos a aprovechar este tiempo. Bueno, aprovecharlo.